Abi ke kebonan di dia jang belajar di si ayah ulangan. Abi Adit, rumah di Jalan Simpang Pahlawan, sekolah di 025 SDN 025 Ciputra. Abi dinten ka dieu setiap hari. Pada Abi libur sekolah, Abi jadi resep ke kebonan pepelakan di dieu. Abi ke kebonan di dieu jang belajar di si ayah ulangan.